Ali čekaj, zašto je moja zdjela s hranom prazna? Je li ozbiljno baka opet pojela moju hranu? Iskreno, već sam umoran od toga. Baka stalno jede moju hranu, a ja ostanem gladan. I bako, što ćeš ti s tom tavom? I ne mogu vjerovati da mi je baka, osim što je pojela svu moju hranu, također udarila tom tavom po glavi. I pogledajte što sam upravo ovdje pronašao, prijatelji moji. Ovo je moja omiljena hrana. Idemo, moram to brzo pojesti prije nego me baka pronađe. Napokon mogu nešto pojesti. Oh, kakva je to puka! Ah, ne mogu vjerovat. Opet baka. I opet me baka udarila onom tavom, ali nisam učinio ništa loše. I gdje je baka odnijela moju hranu? I pogledajte što je baka napravila. Bacila je svu moju hranu u pijesak i sada to više ne mogu jesti jer je prljavo od izmeta. U redu, ako baka želi biti tako zla prema meni, bit ću još gori. Danas, moji prijatelji, poplavit ćemo bakinu kuću, ali neće biti tako jednostavno. Da bude strašno grozno, poplavit ću bakinu kuću vodom iz WC školjke. To je upravo ono što baka zaslužuje. Bila je vrlo zločesta prema meni, a ja sam tako dobar mačić. I zato ne zaslužujem prolaziti kroz ove stvari. Samo oni koji vole mačiće će lajkovat i pretplatit se na kanal za 3 sekunde. To je to. Puno hvala na pomoći. Sada, hajde, trebamo poplaviti bakinu kuću. I zato će nam trebati puno vode. U redu, možda uspijem blokirati odljev vode iz ovog sudopera i tada ćemo moći poplaviti bakin kuću. Očigledno ne radi. Mislim da završetak ove misije neće biti tako lak kao što sam mislio. U ovom slučaju trebat će nam pomoć. Hej mali robot, idemo, moraš se brzo probuditi jer trebam tvoju pomoć. Danas ću poplaviti bakin dom vodom od izmeta. Da, upravo tako. Budući da je baka prema meni bila jako zločesta i to je ono što zaslužuje. I mali robot mi je upravo rekao da je to loša ideja i da to ne bih trebao učiniti. Ali mali robot, baka mi je pojela svu hranu i nakon što sam napokon našao nešto za pojesti, udarila me tavom i bacila sve u moju kutiju s pijeskom. I zato sam još uvijek gladan. Dakle, molim vas, pomozite mi. Moram održati lekciju baki jer je zaprljala moju hranu s kakicom. Sada ću zaprljati cijelu njezinu kuću. Eto to, prijatelji moji, mali robot je rekao da će mi pomoći. I mali robot je rekao da ćemo trebati puno vode da poplavimo bakinu kuću. I naravno da sam to već znao. Molim te, mali robot, trebam pametniju pomoć. A mali robot mi je upravo rekao da mi neće moći pomoći, jer je robot i jako se boji vode. Ej, moj mali robotski prijatelju, ne moraš se brinuti. Obećavam da ću te ostaviti na sigurnom mjestu. Mali robot, treba mi da ne odlaziš odavde, jer kad konačno uspijem poplaviti bakin stan, pobjeći ćemo kroz ovaj tajni prolaz. I sada idemo, prijatelji moji, nastavimo s našim planom, ali prije toga moramo osigurati da moji prijatelji ribice budu na sigurnom. Zapravo, mislim da ribice neće imati puno problema, jer su ipak ribe, a ako poplavim bakinu kuću, cijela će se kuća pretvoriti u akvarij za njih. I znam da ćemo trebati puno vode za poplaviti bakin kuću. Dakle, hajde, prijatelji! Vrijeme je da počnemo sipati puno vode po podu. Možda će ovo potrajati malo i... Oh ne, baka je sve saznala. I ovo je već bio 3. put da me baka pogodila s tom tavom u istom danu. Ali nije važno koliko puta me baka pogodi s tavom, nikad neću odustati od toga da ovu kuću potopim. I moji prijatelji, već sam ovdje mnogo sati i još uvijek nisam uspio poplaviti bakin kuću. Možda zato što nemamo dovoljno vode ovdje kod pojilišta. Eto bake opet s onom tavom. Sve je u redu, mislim da ću ovdje biti siguran. Tako je, baka me više nikada neće uhvatiti. Da bismo poplavili bakin dom, trebat će nam puno vode, stvarno puno vode. Zato ćemo uzeti tu vodu iz umivaonika i izliti je na pod.
Samo pogledajte, prijatelji moji. Sada sam siguran da ćemo uspjeti poplaviti bakinu kuću. Već sam ovdje mnogo sati i čini se da ništa od ovoga ne funkcionira. Vidite, prijatelji moji, čak i da prospem svu ovu vodu na pod, jednostavno nije dovoljno za poplavu kuće. I zato sada moram naći neki način da začepim ovaj sudoper. Na taj način voda će početi izlijevati i poplavit će cijelu ovu kuću, pretvarajući bakinu kuću u akvarij za ribe. A da bi začepili bakin sudoper, trebat će mi ovo ovdje. Znam da je pomalo odvratno, ali nemam drugog izbora. Hajde, prijatelji, vrijeme je da začepimo ovaj sudoper. Pogledajte, izgleda da će to stvarno uspjeti. I evo opet bake da me ometa. Hej bako, molim te, ostavi me na miru. Zar ne vidiš da pokušavam preplaviti ovu kuću vodom od izmeta? A ta prljavština nije bila dovoljna da začepi bakinu sudoperu. Dakle, idemo, prijatelji moji. Ne smijemo odustati. Uzet ću sve što pronađem u ovoj kući kako bismo uspjeli začepiti bakin sudoper. Ali zašto ovo ne radi? Već sam uzeo svu hranu koju smo imali u kući i ubacio je u sudoperu, ali nažalost još uvijek je nisam uspio začepiti. Ali što sada mogu učiniti? Već sam iskoristio sve što sam imao. Zapravo, samo jedna stvar nedostaje. Ovo će biti naš završni dodir. Tako je, prijatelji moji, uspjeli smo. Idemo, prijatelji moji, moramo brzo pobjeći iz ove kuće i... Bako, što se dogodilo? Izgleda da je baka skliznula na vodi jer je kuća potpuno poplavljena. Zato bježimo. I uspio sam pobjeći iz bakinog kuće na vrijeme. I ne znam zašto, ali imam osjećaj kao da sam nešto zaboravio. Ali što sam zaboravio? Mali robote, treba mi da ostaneš ovdje, jer kad konačno uspijem poplaviti bakinu kuću, bježat ćemo kroz ovaj tajni prolaz. I zato sada moramo ući unutra kako bismo spasili malog robota prije nego što bakina kuća bude potpuno poplavljena. Idemo, moram biti brz, jer mali robot računa na moju pomoć. Hej, mali robot, hajde idemo, trebamo brzo izaći iz bake kuće. Vidite, prijatelji moji, voda raste vrlo brzo i nadam se da baka zna plivati. Idemo, mali robotu, vrijeme je za odlazak.